Mu isi y'ikoranabuhanga turirimba birashoboka ko uza application yitwa Telegram. Gusa iyi application abenshi dushobora kuba tuyizi ariko tutazi nyirayo. Pavel Durov. Pavel Durov yaravuye muri Azerbaijan, yahagaze ku kibuga cy'indege Paris ahita atabwa muri yombi. Gusa nk'uko abyivugira, amakuru yagiye hanze nyuma yaho avuga ko yari yagiye gusangira ku meza na perezida w'Ubufaransa bwana Emmanuel Macron, ariko ahubwo akisanga yatawe muri yombi. Niki cyaba cyishe nyuma y'ifungwa ry'uyu mugabo w'umugwiza faranga akaba na nyir'urubuga nkoranyambaga Telegram. Twe turi The Fixers. Pavel Durov ni Umurusiya wavukiye mu mujyi wa St Petersburg, afite ubwenegihugu bw'Uburusiya ari naho akomoka, Ubufaransa, ibirwa bya Caraïbe n'ubwa Leta Zunze Ubumwe z'Abarabu. Pavel Durov ni umuhanga mu bya mudasobwa, isi ifite ndetse ukiri na mutoya kuko afite imyaka 39 yonyine. Muri 2007 ubwo yatangizaga urubuga rwitwaga VKontakte, yatangiye kujyanwa na Mark Zuckerberg nyiri Facebook. Mu 2013 nibwo yavuzwe cyane ubwo yavugaga ko ashaka guha akazi wahoze akora mu kigo cy'Abanyamerika gishinzwe iby'umutekano n'amaperereza muri Amerika witwa Edward Snowden. Mu ntangiriro z'uyu mwaka ubwo yakoraga ikiganiro n'umunyamakuru w'Umunyamerika Carson Tucher, Pavel yavuze ko yashyizweho igitutu n'abategetsi b'Uburusiya mu 2014 abaha amakuru ku rubuga rwe yari afite icyo gihe. Mu gihe abategetsi bo mu Burusiya ku gahato batangiye kwinjira kuri urwo rubuga yari afite rwitwaga VKontakte, Pavel yahisemo kurugurisha mu 2014 ahubwo yihungira igihugu. Icyo gihe yahise ahindura intumbero atangiza icyitwa Telegram, ari nayo dufite uyu munsi. Ndetse icyo gihe yari kumwe n'umuvandimwe witwaga Nikolai Pavel, bakaba bariberaga i Dubai kandi yari ahawe ubwenegihugu bwaho, gusa akaba afite n'ubw'Ubufaransa n'ubw'ibindi bihugu twavuze haruguru. Ntibizwi neza niba afite ubwenegihugu bw'Uburusiya uyu munsi. Ikinyamakuru Business Magazine kivuga ko Pavel afite umutungo ungana na miliyari 15 z'amadolari. Pavel yanze gushyira amabwiriza yitwa kagezweho ku rubuga rwe rwa Telegram nk'uko abenshi babitangaza, bavuga ko ibi byatumye Telegram iba inzira nziza yizewe ku bashaka gukora ibikorwa by'ubuzanguni n'ibindi byaha bikomeye. Ubwo Pavel yamaraga gufatwa ku itariki ya 24 z'ukwa 8 2024, bivugwa ko ashinjwa ibyaha birimo magendo y'ibikorwa bidakwiriye, urugero nk'ibiyobyabwenge, ndetse no kuba Telegram ari urubuga rwiza rw'abashaka gukora ibikorwa by'ubuzanguni. Ubundi se Telegram iyi ikora ite? Telegram yagiye hanze mu mwaka wa 2013, rukaba ari urubuga rukora nk'izindi zo koherezanya ubutumwa. Gusa kuri Telegram ushobora kohereza ubutumwa, amafoto aremereye, cyangwa ugakora groupe z'abantu bagera ku 200,000. Ibi byatumye abantu benshi batemererwa kunyuza ubutumwa bwabo kuri za Facebook na Twitter cyangwa izindi mbuga nkoranyambaga, babona Telegram nk'urubuga rwiza rwo kwisanzuriraho. Kuva Telegram yashinga ifite abayikoresha bagera hafi kuri miliyari. Telegram yanabaye igikoresho cyiza ku gutanga amakuru ku makimbirane y'intambara, yaba ayashyamiranyije Uburusiya na Ukraine ndetse n'ayashyamiranyije Hamas ndetse na Israel. Ikipe ikora imirimo yose yo kwita kuri urubuga ubikorera i Dubai muri Leta Zunze Ubumwe z'Abarabu. Ubu Telegram iri ku mwanya wa 3 ku rutonde rw'imbuga zamanuwe cyane cyangwa se icyitwa downloads nyuma ya WhatsApp ndetse na Snapchat, nk'uko tubibona muri 2023. Umwaka wa 2023 Ubuhinde, Uburusiya ndetse na Leta Zunze Ubumwe z'Amerika nibo bari abakiriya b'imena kuri uru rubuga. Telegram ubwayo ivugira ko igendera ku myumvire ndetse n'imitekerereze ya nyirayo Pavel. Telegram ikura amafaranga yinjiza binyuze mu kwamamaza ndetse n'abantu bayibera abakiriya bahoraho icyitwa subscriptions. Uburusiya bukimara kumva iyi nkuru byakiriye bute? Mikhail Urianov, umunyamabanga uhoraho w'Uburusiya mu muryango w'abibumbye, yavuze ko Ubufaransa butoteza abaturage kandi bukabeshya ko bureka abaturage bakavuga ibyo bishakiye, ari byo byitwa freedom of speech. Gusa mbere y'uko ibi biba, Pavel ntiyarabanye neza n'Uburusiya muri rusange, kuko mu mwaka wa 2018 Leta y'Uburusiya yatangiye guhagarika serivisi za Telegram mu Burusiya kubera ko nyirayo yanze ko leta izagera ku makuru y'abayikoresha mu Burusiya. Gusa mu 2020 ibi byo kwihagarika byakuweho. Gusa kimwe n'izindi mbuga nkoranyambaga mu Burusiya ntago bereka ngo ikore yisanzuye. Nyuma y'iri fatwa rye, nanone wahoze ari perezida w'Uburusiya Dmitry Medvedev yanditse kuri Telegram ubwayo agira ati, yatekereje ko ibibazo bye bikomeye byari Uburusiya, yifuza ko umuturage mwiza w'isi akaba atagira akavukire, yabaze nabi. Gusa ku bakunzi bacu n'abanzi bacu badahinduka,
aracyari Umurusiya. Abateje icyugazi kuko ari Umurusiya. Elon Musk nyiri X cyangwa se cyahoze ari Twitter yanditse ku rubuga rwe agira ati Free Pavel. Nanone yaranditse ati mu 2030 mu Burayi umuntu ahitwa kubera ko yashyize akamenyetso ko gukunda kuri byenda gusetsa. Edward Snowden wahoze nyine n'ubundi akora CIA y'Abanyamerika gusakaza guhunga yaranditse ati ifungwa rya Pavel ni ihonyora ry'ubwisanzure bw'ikiremwa muntu mu kuvuga icyo ashaka. Byantunguye kuba amakuru afata abantu nk'imbohe agamije kubona amakuru yo kubacisha bugufi gusa. Ibi ntibicisha bugufi Ufaransa ahubwo bicisha bugufi isi muri rusange. Robert Junior Kennedy washatse kwiyamamariza kuba perezida uyu mwaka ariko akaza kubivamo kuvuga muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, akaba n'umwana wigeze kuba perezida wa Amerika, nawe yagaragaje ko atishimiye iki gikorwa agira ati Ubufaransa bwafunze Pavel kuko yanze kubaha amakuru atabagenewe yaba ay'abakiriya ndetse n'aye ku giti cye. Dukeneye kurinda abantu bakavuga bisanzuye kurenza uko byahoze. Gusa kuva Pavel yafungwa, Telegram ahubwo yahise igira ubwamamare burenze ubwo yari ifite kubera ko abayidownloadinga bahise biyongeraho 4%, ndetse yaba kubayishyira mu bikoresho byabo by'ikoranabuhanga nabwo yongereyeho hejuru ya 4%. Pavel afatwa yaravuye muri Azerbaijan kandi nta minsi ishize Putin nawe yaravuyeyo. Bivugwa ko yari yagiye kugerageza amahirwe ye yo kuba yabonana na Putin ngo reke Telegram igire ubwisanzure mu Burusiya. Ikindi wamenya kuri Telegram ishyira hejuru ikijyanye n'umutekano w'abikoresha ndetse ahubwo itanga ibanga hafi 100%. Nta leta cyangwa undi muntu byakunda ko areba amabanga y'ibyo wavuze kuri Telegram. Kuri Telegram ikinyuranyo cyayo gihambaye hagati yayo n'izindi mbuga nkoranyambaga nuko ushobora kwandikira undi muntu nubwo waba udafite telefone ye. Nanone Telegram aho yihariye nuko ushobora kubika ubutumwa, amafoto, izindi nyandiko ku cyitwa cloud cyangwa se ububiko bwo mu kirere, kandi ukaba wasura ubwo bubiko bwawe mu gihe kizazo bishatse. WhatsApp n'izindi ntibitanga iyo serivisi. Urugero, kuri WhatsApp niba ushaka kujyana n'umuntu ubutumwa bw'ibanga icyitwa secret chat, ugomba kubuza nimero y'uwo muntu ngo bikunde. Gusa kuri Telegram ibisingomba. Gusa kuri Telegram ibyo ntacyo bitwaye. Niyo utagaragaza nimero y'uwo muntu ushobora gukora ibyitwa secret messaging. Pavel nahamwe n'ibi byaha nk'uko bitangazwa na leta y'Ubufaransa ashaka kumara imyaka 20 muri gereza. Ese irya bari iherezo rya Telegram na boss wayo? Reka tubihanga amaso. Twe turi The Fixers. Utunze ibikoresho bya Apple ukaba ugihangayikishwa n'amashajeri apfa buri kanya? Hari amakuru udafite? iFix Technology Limited imaze imyaka irenga 5 ikemura mwene ibyo bibazo. Ubu tuvugana kanda wa/ifix.rawa bikemuka ko kanya. Ku bindi bikoresho byose bya Apple nta handi wabariza ni muri iFix Technology Limited. We are Apple devices experts.